pu speaker kalome kan governor-ina he house athu soite voina sei ho na hun thatak mai kan han nei thei hi lomom katia most of times mover lieutenant colonel Clement lalming thanga aron move tha katia avoi khat dinna khatianga point fel taka aron sei chuak thei kha mi mal takin kan congratulate dua tin chu lo le chuanin voin ya chin sia tlak takin he house pu speaker di thang dal tu tur deputy speaker chu tu omlova scholarship deal tu pulal fam kima kan han thang ting lom om katia kalom puya hei kum nga chung chu kan thu dun don ani mela kan in ko ngai don he in kan ringa he tiang taka deputy speaker tha menon pe hi lom om kati in lom thu kan soi ma sa ni adot le chuan kan governor thu soi kha uluk takin ke po ka chiara ka envela ni sari november in than kan han nei ta ka in thana hloting tak mai mizoramin india ram le khovel apo enton tlak tur in thana muan om fel fai kan nei chungchang aron ta na khan kha in thana hloting kan nei thena turata na thok tu government machinery kan sarkar na thok sang te tin civil society sa chang te ko than lama chang te kong sang kan tho ho na awanga in thana hloting kan nei te khovel le zoram hun pelama india ram hun danga po enton tlak tur ang ral muang kan nei aron tar suak kha ro pui katia lom om kati tak se chetani chuta chon point poimo aron ta na mi kha han soi bel kan du chu me che member pathum tuntuma kan han nei hi achin se tla khop maya 9th legislative assembly hi he house zom taka hianin me che member thantin hi ka thia solo chuan pasari an lo om to a tin nominated seat pakhat UT tanti lama khan pisap to ni alo om boka chu nen chuan he house a hian me chia pariat an lo thu to a pithan moi sang khazakwa somsari le pariata pike than siami sang khazakwa somriat palia pilal limpui sang khazakwa somriat le pasaria piwanal ompui chong thu sang ni le som palia tuntuma me chia pathum dom tak tak kan lo nei ta a hun masa a khan kan me chia te pani hi minister of state ta te da an lo ni to a tun ministry a kan me che than tin jing ami lunglei is bial tu zaum tak pilorin pui cabinet minister a mizo me che jing o mat sabera handa ani hi mimal tak poin kalom puya tin tu kin jinga a thu soya khanin chin sia tlak em mai social welfare chang tu ani na nga social security chung changa sarkar tharin ngai to na thar ani abi takin mla te thingtang lambial tu te kan lu haina kan buaina lian tak mai ruang da chung chang hi mla mi mal tin ten buai pui to lovin sarkarin mo aladona sarkarin budget ada dona mla ten ruang thonangai don to lo ni ti an soi kha me ba song song tan chan chin tha ani ing ka sia helai hi hun tam taka har satna lo om to thin ani wangin amai ro chu kha thu kha kan house leader hianin awain up na to pa soi hianin eng tik hun atanga chan tur nge eng tianga bo zui tur nge ti kha kan house leader hianin zoram mi puita thia ta le house member te min han fil fia kha a tha om mange katia achan chu nak tip loka po van doi thla takin khoi bia la mo van doi lo nei tai la sarkar ku ta kan da hal to mai don nge bial tu ten kan ti do ti taka kha achina khanin kan chang tu minister khanin ala ron soirem chang loving ka khia chu te chu kan soi tel le du phasa ani tin kan governor thu soi point sang te han siar khanin lom om tak tak mai thil lom om lam te atama kan soi tu tam tak te pona kan soi khai thar li na budget ruam han ani chungchang han soi kha alom om kan tia ZPM hian ZNP ani lai tang to a kan house leader hian a au pui to thin a soi thin khani a mai ro chu tun tuma
กันซุ่มเล่ปลายหันมันนะกันหันมันตูดกันหันลากนะฮีสุรการกันเลียมตาอินะ SEDP อะ Family Oriented ตาช่วงก็สีรุกแน่นะเซมตูร์กันดาเตะค่ะอันนี้กันปุยซาเรารู้มันซาไว้เบลเจจาเลสมงาช่วงก็สีรุกเต้นเอ็นที่ไกกันอาการน่าหลวงตีอะกุนหัดทกตุตาตูร์ทุกค่ะมิงดังท่ากินกันดาอันนี้โอมังโอกตีอะอันพวกนี้เสสุรการกันเนี่ยอัฐากันตีนี่ส่วนกันดาที่พวกอันนี้ตีนชุมีจังส่วนที่ทายทาร์ลีนาตานไวเบลเซซาเลโซดาอินเฮลแคร์ลำตีมาโซนดัตุรตานะไวเบลเซสมลีดาอันนี้ตีเตกันหันเชียข้าACDP Family Oriented มีค่ะอันนี้โอตีค่ะกันโจดดูข้าขันสวยเฟียเข็มชิมเสร็จเงี้ยนี่หุ่นตั้งใจอันนี้เลยช่วงก็สีลูกจันทร์ตูค่ะอันนี้ทบติค่ะนักกินะไม่ต้อง clarify สักข้ากันดูอธิเทตุอันนี้รัวลินข้าถึงตาแล้วมากันมีปุยเต้นอันนั้นก็น่าลุลานังมาเลเอ็มค่ะข้าละมาขันกันเราได้ว่าเต็มเลยที่ค่ะกันโจตันนี่ตีนทายทาร์เลยตัวราคา Governor Spitzer ขันชิลีตูน้ำเมนสนบิกโซทิงไอเอ็งมาซาเลมุนเพียเตอรอนตาหลังคอยไล่แพลตฟอร์มช่างมวยจนสวยรีกอมโตเท่าถิ่นนะจงอินการ House Leader เห็นอะไรมั้งจ้างอดีตแล้วเทชวนโจรำมีปุยตะเชียตัวเล่หุ่นโลกัลเลตัวให้อัเชนชวนโลเตนว่าตะกุมทันละมาพออันละว่าเซลโดนามุนพิอาเตโซเทียงอาเตมาร์ซาเตไอเองอาเตเฮียนเองซาตังอินเงสุรการินลีสักกันตุมอายตัวโจกัลเลเทนอมชวนข้าจุกุนทุกทุกเทหันชันนันเนี่ยเฮล่าอักคอยจินาเฮงเงสุรการจันกันตุมตีฮีโจรำมีปุยตะเชียเตลตีร์โลโลฮีอัชโอมบังเงเฮเฮาส์คัลตังเฮียนินจูกัน House Leader ค่ะกันเงินอันนี้ตีน Healthcare Scheme สุรการกัลยัมตาอินะอารวมันตีจังตุนอมเสนโจกัลปุยตุมนะรถอินเสียคีลบอมกัติคบไหมการกุนหัดทกตู้เรทัยตักตักเตห้ำชัดนตุรตานาตูนหุ่นอาโปไวเบลจะสมลีอินหันเปงาลโปฮีอารมอมกัติยาตำโจกอัลซัมโจกะบัตเจ็ตทาราโปยันนดาเบลเลเซลกันดัวตีนกัน Agriculture Minister และจินขาดินโจกตุมารสวยเตละบัตเจ็ตทาระทายทะเลตุรไวเบลจะสมงาดาอันตุมตีเตโปค่ะอารมอมกัติยาขัดเทียงอ่างกันติชวนการกุนหัดทกตู้ตะเฮียนกุนหัดทอมเซนีเอามันโดนตีนเชียชวนินมิจวินน้ำไตมากันนิวังินเฮลายเฮียนินราบิทาร์กันคายตัวกังายะลมอมกัติยานี่ตีนกันกับวันนั้นสวยป่วยหมดตะกาคานคอร์รัปชันฟรีเอาเทเลตุรตานะสุรการินจักตะกะมาอลักตัวถูอรันสวยเตสมียตานะเอเจนซี่สังเตโปมันตุมอันนี้จงจางอรันเสียค่ะอารมณ์อมาสุรการลังตั้งเฟลเทียงลิมเอาเทเลตุรเตที่เล่นกิมอันนี้นะตัวดิกตักอันนี้เทเลตุรตานะมาลักตัวรัศบเอาฮีอัตตะกากัลโซเซลนะตัวระโปดูสักนะกันหลานดิติค่ะกันใส่ดูนี่ตีนกันเชียร์ทิลตั้มตักค่ะฉันเห็นไงนะเอามาแพลตฟอร์มสังอาเตกันเราสวยตัวตีนที่จะช่วยกันมาลังตัวเตปกันหันสวยนัวละกัน House Leader เฮียนกเชียร์เร่งชูคุมสังนี่เละสมปริยตา 8 Legislative Assembly เสสนกันเนี่ยเฮลัมก็ชุดนั่นละมาชุดลายเฮียนินอาทิตย์สวยประคัดกเชียร์เร่งกชินเสียจู Governor Address ฮีสุรการทารินอันไงปอยโมเตอันมาลักตุมดานเตอันเสียนะอัน private sector อันดานะมุนอันชีนนี่ Governor สุรการในตู้อินจู่ๆรันสวยชกที่นี่อัติยากัลลักเชริงะสมัยจวนตุนจุมาขานไม่เทลปัลเอาเมโอกติจู power generate ดานตูร์สุงจางฮีอาลังลวะ power กันอินโตเดลโลนเตเองติงเกสุรการเฮียนแพลตฟอร์มสังอาคานินที่สังขาเราสวยตัวทีน่ะจู่งจู่ตุนจุมฮิจูอาหุนตัวเดียวกันตีเงี้ยบัตเจ็ตบุตรเลียนจอกกันตีหุนอาชวนรอนเตลเงี้ยตัวเซลังอินคอยไล่มาตุยขวดตัวเรโมเองติงเงี้ย electricity ตามจอกกันเดียงตีขากันอัดเต็นแล้วกันเขาสักเลยเทเลตัววางินอภัยโมกติคบมายะตีนกันฉลายเต็น ZPM พวกสุรการที่รันสักเอ็มนะมิโซ Development Bank การันตัวสุรการทั้งโดนอันตีเตปกฮะGovernor Address Budget พุยกันเดี๋ยวคุณอาชวนินอัตเตลที่โตโอมังเอกันตีอะตีนการ Home Minister เห็นดักทิปลูกเงี้ยนี่
aram ri lama te po kala tum ti ka hria aram ri hum hal tur chungchang sarkar malak tum dan eng tienge ram ri chungchang sarkar kala tum heram pathian min pek ve him turin sarkar akal don chu tiang kha tiang ti kha aron tel lo lau kha apoi ka ti khop maya soivek sen an hi lo wang ani mai theya tin kan u nau ral tlan kan kol mek te Myanmar Bangladesh le Manipur mi te voinia a ko khan ang te NGO ang te sarkar le political party zong hin kan u nau kan boi te pui te chungchang le an thamona tur governor speech sarkar ina ngai poimo azia asoi chona huna tel an lo lau mai hi apoi ka ti heng te hi kan house leader hian he house kal tang hian kan mi pui te kan u nau te ron thamuan theise apacha om em kan ti ani atop na lama rop na zo na ang devin han soile kan du chu pu speaker kan sarkar hianin sumle pai in ren chemna tur na sa takin austerity measure ala lom ka tia ka thop khop mai hete kan sarkar kal hi tin kan resource mobilize turin theyang tokin malak atumani ti te asoya lom ka tia chu ti ro chuan han zo chian du deuh kan nei lai chu kan house leader hian aron soi thei chuan sarkar kal diam ta khan resource mobilization committee adina nasa takin ma ala a sumle pai tam tapo vaibel se zatel kha chu kan resource mobilization committee chuan ala chhuwa kani amu ani amai ro chu committee level kal hi chu a thatok laweti in cabinet a agenda ron siamin resource lian zok kan nei then turin department lo siamila resource mobilization department hi omro se hei kan ram ta na chaang committee ang hi chuan authority hi om tok lo thina department ang hian om sengin hlok zokin akal theyang ati hi hun masalama sarkar khan angai to a cabinet pun lo pasa resource mobilization department kha asiamani ma seng ni za chunga malanga tura khan kha thia turani thule resource mobilization committee din ani tur thu kha aron soya athazok amuni mai theye amai ro chu khalaya khan khang committee kha eng tiang ang taka thun in nge siama tuma resource ka lok sok tuin akal thei don ni ngem akal thei don chon atha ni mai ti kha kepon karil ro ba wangin chu kan zo tel du ni adot le chuan sarkar basa ina aloti thalai ten an sor em Mizoram Subordinate Service Selection Board MSSSB kan ti hi ni za chunga thia tur zinga an omta kha kan sarkar hian kan house leader hian phim ta ka ngai to chunga ati ani nge ti ka ril ruwa zo na lian khop mai kan thalai te na lak ngai tam tak oma MSSB hi kum ni thum chau alakal chungin ati to a hian zoram thalai te hian affair lo athalo ti hi om lem lo ni enga molai issue om khachu a issue khadang dei nam issue dei ni khalai thil khachu chu wang chuan helai hi enge MPSC thuam chakamo kong dang ti kan tum nge khalai thil kha hei kan sir lai pol te pon thom an ron nei thana kan sarkar hian kan chief minister hian ni za chunga ti turanga khan soima selangin thil thaturani hi chuan angai to po kha a khol bek them chu tiang tur chuan heram tan hen ham tan kan ding thanga sarkar kal to lo ti po thil tha chu kan chun zom don ati asoya kha hela hian ngai tu non turin kan house leader po kasom kange nani tin thil tam tak jinga ka ministry lo chan ve to sarkar ma sa education te kan changa ta chan toy te appeal han nei sak kan du lai oma SCDP ti top ani tur thu family rented ti rol khan SCDP zirti tu engam zat sang don ngai hun lak lo a recruitment kan ti thei lova covid awang te thel hasan tam tak awangin chung te chu arem chan ang angin a sikul te a khwaten arem chan dan angin an lola recruitment kal dan pa ngai ang ti thei ani lova a khwaten tulan ti ang kha an lan ni achan chu sarkar ha thok pa ngai ti dan ni lo ni chumi chu tun academic section kal lai hian min kal tang ti ram donem an lo tur te po dai toret lama pek lo vek to ni ani lo chuan kan education a collapse hi don ni chu tak chu kan house leader hian min ngai tu pui tul ka tia tin high court ate kala kan CSS zirtir tu kan samakda zirtir tu te din hun thazok an le thena turatana an lo ti le sarkar po in cabinet po in ruam manasiama special scheme asiam kha
ti puitin turin ma min lak wisun som thezel donem kan MRT sar te po danang thapa dik taka kan lak zariat somriat le pakhat te kha ZPM party in di lai po kan lak lom thu in soi party press release te po min siam sak Congress party te po political party zong zong in sarkar kalta nala kha tha min ti puya he house apo min lom puithin te kha din hun tha da chun som in tum donem ti te kan zot in kan soi duwa hun nung lam dewa kan school upgradation sang te kan tia van tlang enkol school te din hun thazo ka din na turing kan ti education a kan sarkar kalta khan lian takin machop kha kan ne kan siamani education hi kan ram thanan huk ani wangin human resource development a hian he sarkar hin na zokin min kalpui don em le o ti in gamno spitsa khan aron soirwal khan claim te NEP 2020 zui chung chang te le hei kan priority ni atia khang priority chin kha khoi la yang he ti in abik takin education minister smart tak kan nei thei to pin ke po in ka soi tong khan constructive opposition ni kan tum kan ti rual hian atul huna pianga sarkar pui turi kan in pe ni kan experience hete po umma seng chung huna chuan heng hi kan soi du ni atop na tan kan soi du chu voinia thil tam tak kan soi ta kan governor speech po angai nom acha kan senior member pu chuadaron soi kha heti ang reng gam no speech tha hi omngai lo atia kha ke nge po in he house kom ve chunga po gam no speech ngai nom pol tak ani ti ka ngai tu ka ril ro omani tin sarkar lak lu nia kan chief minister ni sa chung halang tu po kha angai nom session kan nei ni khat nia kan chief minister thu soi po kha angai nom aro pui khat tinga kan kal thei don chon he sarkar hi mi pui be se kal don anga ka ngai ni ama chu kan film khuna ngai khop mai kari ro lo lian em chu kon te kan se ya thil moi tak tak kan da balloon puat sa tak tak kan da kan ha ma kan han da atuk zinga kan ka lo thep soi thina ni he sarkar hi a thom lian aring thakop maya mi pui kan phur kum thum lo kal ta seng voina kan soi hi su hi sengim ti ka lau thong ani chu wang cho kan zawai in he house om hi kan chan ru la ngai don kan governor thu soya nge khanin house member zong te a thang tu mi pui te ramle nam tan chang rual tu le en ton tlak tu ra thok tu ra min vai be sei ang khan ke ni opposition ben cha thu po hian he sarkar hi theyang tokin pui kan tumani thu ti sa chang nge the turin a chang lo de don ni chuan a sir kila chang poin he ti zong hian ti te po kong sang sang kan don ti don he hi opposition role ani wangin chatiang tu chu kan ti do ni ti po kha kan soi duwa he sarkar hian ramle nam tan thazo kha rong abozel kan du sak tak zeta kan governor speech hi lom om ka tia kan thop ti kha ka soi ni e kalome Speaker kalome kan ngai thak ta ang khan keipo ka riat ve phak china achung thu hrim a hian governor speech cha a thaber alanin ka ria tin asoi ho na po hi kan lung rual tan ber tum anin ka ria lomom ka ti tak zeta he sarkar thar kar khate mol ka upa a hian kumnga chunga kan kalra tur zong soiman ane lova amaro chukan governor hian kan 100 days program te ferengin ni za chunga kan han ti ngal tur lampang hi aron ngai poimo ni in alanga he ni za hi non working days te han pai hian na kumar tha atop tura kan ngaya chumi chunga sarkar tharina ati tur angai poimo te chung chu minon puan sakna ania eta hian ye thil lo tam tak a oma entinan thil kal lai mek sarkar mualiam taina alo ti mek voina eng ma dang lam na om lowa kan chom hitam tak ama
khang ka chu thil thar le soi ngai lo a aron ngai nin ka hria chung zinga chuan in tinan kan Manipur lampang Unnao te chung chang te ani a Union Home Minister nen ka din beto a in mai chana soi tan kan tia tin Prime Minister point min ron biak atum lai takin ulai trong trai betel center ka om lai lo ni a ma se sin min ron thon thunga tin Myanmar lama kanunao refugee te chung chang po kan External Affairs Minister nen kan soidon to telefonin ani ko ka batchmate ka thian tra alo ni boka India sarkar foreign policy le a diplomacy hi Myanmar chung chang a hian kantana lom tak zong hian a in herdon emiang o te po kati rilruwa ne hang hitil sensitive issue ani a central sarkar ngai dan te chunga kan trong angaya imponi sen kanunau te nia politik thila nilova human issue ani awangin kan theyang tok le kan resource in atlinang zela chuan heng somdol na hi kan thok chunjom zel meka kan ti zel don bokani ti kha kan soidu a ten designation plate chung chang kha an soi fi angain ka fia a sang ni le som pariat a khan kan manifesto kan da ani kan fia thawangin manifesto te hi sarkar kan siam huna mantur ani a kan sarkar talova thlai thar te po kan leng kan tia kan lei theilova sarkar lo miau chuan khati lai kan da chan kha kan sarkar chuan hemi VIP culture kan ti claim na tu zinga pakhata kan da keini party MLA le minister te chawina kan zombik tur ni lovin Mizoram MLA zong song te na kan zom tla na ta na kan duan ani a amaro chu sarkar na kan chantak lova chuan keini chawina lo zom fal khan omzia thui tak anei chuang lo boka le kan hanen nona atta ka thil thleng kan han enin MLA te minister te chu kan wak chuak na me ma chiat ni that nia kan thlen zung zung ngaya damdo ina te meeting a te kan kal zinga tin session te lo oma in tlan chok te lo ni bok nen khanga khan kan lo tingot na a ei chu afu chiam lo ni ti kha kan hruai tu te mu dan ania tun trum sang ni le som ni pathum manifesto a hian kan tel to lo kan drop to ni chu wang chuan in thlarung lovin na tu te point designation plate ti kan mang thei ti kha hria ilangin ten kan governor ina soi mai lian zual kan han ti kha han soi chun zom le ila power chung chang te ania nie tun truma hian tram top lama budget ding noi nen khatiang project lian kha soi ngam din muna kan la ding lova amaro chu nakum budget thara ero chuan ma kan la tan dona power hi tuna hian a changtu minister hi an mani chung kwa po tui khop thei kan mangani sarkar ma sa po khan an ni chung kwa hian kan ramalui pakhat khwa hian lo dil to a phalna an mu lo wangin an khop thei lo ani maya chu tiang mi a tui mi le atalen nei chu nge chu voina hian kan power minister te kan handa ve ani a ten koran toratran te po hi kan trang dona tuna hian MSME nuai hian at hei sarenga awareness aom lova sarkar atangin awareness kan in pelo boka kan entrepreneur tam tak hian hei hi an chorlo ani keni chuan kan wardona akum khatna chowa chuan kan state sum kan man po angai lo central scheme a hian quarantor omsa a oma
loan provision aum sa margin money aum sa veka subsidy aum sa veka ni chung chu conversions in central sarkar scheme aum sa ten kalpui kantum ani then boundary chungchanga kan home minister in boundary committee adin don me katuna hian ni chunga kan ti tur ania kim chamak takin a stakeholder te ai o kim theyang berin ni buat sai atuma a boundary kha kan ching felang kan tilo amaro chu ram ria buaina aw vele phut zuka soble sila committee din chung ang khatha kan tilo ati ratanga nei sa kan do wangin kan din sa anga chu chuan maron langa chumi malana ang zel chuanin kan kaldon ani tina ani then resource mobilization department sarkar masain alaudina resource mobilize dan tur ngai tua tu tur committee kha hau tak bera antrang hal ringot kha dik kan tilova department din na thama kan ngai lo hei so wangin nimina khan a dissolve na order ka approve felony committee atok supo chu rei takan din po ngai lo wang department meu tuna kan department nei te poi amalgamate leila hetiang ramjing mi ringzim sia kan tina kalaya athar hon bel kha ini mita chuan afu kan tilova so bang chuan a committee zongin kan da a eta hian IS retired chief secretary lui chu vice chairman kan da dona chu po chu hau tak lo thayang berin thlatin cheng khat loin kan mang don ni kan cheng khat lo te na tho hi chui nang ta don lo viau hlomani tin MSSB hi tuna hian exam conduct mek an neya hemi an zo mai chuan khoi kan tum lova an zo huna chuan kan thiat don ni Mizoram a hei chen sarkar kan lo nei ve to a MPSC kan ring tok mai thina chumi ring tok lova political appointment ti theinerem chang tak system thar introduce tra kan tilova athok tu ten fellow kan tilo pressure awma chu wang chuan he bot noy na thok na lak a hian thil fellow tak tak awm ti po chiang takin kan riani soi tlak po ni manglo te po amani chu wang chuan hei hi din reng chuan sarkar pian in rem chang an mangduanga political qualification atanga in no lu tumna awmanga chu ani kan ram ti kholo tu chu police te kan la a kut vung berbur ke vung berbur min veng tu ta na kan du hau lo tur te kan la a zirte tu kan la kan fa te zirte tu ta na kan du hau lo tur te kan thun lu ta chu wang chuan kan sarkar na thok quality hi political appointment awang hian a chethui to le ni chu tiang chu adu ta na ti mai theina system ani tlatani tunami te an thalo lu tuk kan ti nan lo MPSC chairman nen kan soi dun to a he thil alo chuan hi in dai lo ti wang ani in dai lo reng mi ka tia dai lo kan nei lo ti kan zo lu tuk kan na hi atia amaro sui du zong anot min ron pero ka te min pe to a ta po chuan staff deal bel la ilam awm vak lo etuna kan driver te nei nang kan to don deu ta a drivers barak athanga kon min sak pula ti chi aron soi ani deu mai sum tan po ngai don lo chuwang chuan an na lo hau tak chhozel ni chuan MPSC kan thuam chak chhozel mai jok don ani ti kha kan soi du a tin SEDP zirti tu te cabinet in an chungchang kan ngai to a tun financial year atop thlangin kan leader of opposition ina aron ngen angkhan sorjui kan tume sarkar masa tilti thiat buan lam hi chu ke ni zo kan ti ve vak lo ni
mai ro chu mi te zinga hian unqualified tam tak an omani kal zel tlak lo ten danang thlapalak an ni lova party advertisement ten so party nan lani satana so ti chung chuan cái ni chuan financial year hi chu zoro se kan ti a chu wangin an thok zuenga amaro chu khami ba khachu kan education ministerin trula tiangin a kalpui ve to tura kan ngaya mi qualify lo te ten an ha tho na mun om chuang lo te ai kal lo la chong ta te pon om ze la ten kha zinga khanin nia an om na tur ni lo om ta dai te po an oma chuwang chuan angai ngai han som reng te hi chu ani lo dewa kan ngai ani tin school upgradation hi nia in Thandon na ya November thasawa hian school eng mazat upgrade alone to thina kan fiat nu ani in Thandona school upgrade vakte in Thandona district hot bill vakte kan feto ani post speaker hei hi wo zonna na ngai a hlo du khop mai district te po kan han puanga sokidar po district thara kan da le lok thei si lova school kan upgrade te po atak takin kan implement le thei hau si lova mana an upgrade masak trumpo khan ke ma nge hin he hausa in tia ma nge in upgrade ang hian an lo de peta chu ka tia nor ngai le zo kani an ma ni nge po phurit ni tur kha vot du na wangin kan sum din munin a phuem atlinem ti po ngai to si lova thil ti he anulea lo sarkar tan hianin a hriome ema ki nok then kan ti te po kha heng awang hian heng tongkam te po hi alo chuak ani so wang chuanin eng po ni sengin tuna tanga man tur kha ani lo hrim hrima an sarkar ma saina upgrade dan ka chu kumni nuwa effective tur chawania kumni chungin kan lo ngai to ve photange hi chu ole post speaker khang neu kha kan soi ta trewa wena hian kan soi ho chung zongin ivelama mi te ne na tangin du sakna le lom puina kan dong mol mola lomom kan ti tak zeta kan soi photo angin tuna hian first timer somni le pathum kanoma chung zinga somni chu ai kai ni lama mi te hi ania budget la phar ngai lo an ti te kha kan ni so wang chuanin pui kan ngai viau don maya voin kan soi ho na tang khan thamwan thak katia ten min kan that lo kha min ron lau pui le mai te kha alomom katia kan council of minister te po kha thazok tur ngai dan te kha an ron ne ya kan minister tur te po kha min ron ruat pui de unuang maya an soi tlai de ufre ni gan lo tilak lo to sia den ADC area kha ai zolten te khang ka hain te kin de ut uta dik che chuan ADC area le a chevela constituency pasari awma sana chuan pakhat chau kan tling ani ai zol khapui hian in thlan ma sa in ne na sang tak min pe a tun tuma awa in kan sang lia lung le khapuya LMC awa in kan sanga tuna thatakin ne na min pe lia heng te le sit khat chau min pe tu te khachu in thik lo kha a thavia in ka ria ai zo khapui ron ne don in te kin deu te kha ma wang kan soi mai nia eng po ni sengin solaya nia sit sari vela pakhat kan lo tling ve a min du sak lo khop mai salam mi phui te khanin ke ni ro chung kan du sak tho don chu ni ta ti chung khan kan en san don chuang lo chu phura te cham dur te kha
cái ngay po hiền cả vắt lộ vét to này hay kan check in tour kan bu zem tour ani ti kan fria amuna kan kal veka tuna kan agriculture minister thar po hiền hay tha thau na po tak ania kan soi don to amaro chu chu ti thut da thil ti thein lo sumanga ya hey kan rama resource ele barlama min petulian tak ani ti kan haire lu tuka chuwang chuan heng te hi ti develop thuai kan tuma ten Mara Tribal Girls Hospital Delia MADC Suminley Aloni Delhi khopuya kan mara mechia nula ten lekha ten zukzira omnatur thatak an nei thein turin hostel thatak sak nei setin arampo district council Suminley ania article 275 nuai zasari sanction anito sarkar masain akol rega athok tu ni in chu deuh ning ka hria sarkar masa khan thodu si district council lomin consumer kan lesin aram hi kan ta ni kan thodan lo chuan in sak kan oilong in ti te po khom ni ome aram nei tu ni miawa ke ni chuan in kuta kan da don MADC kuta he girls hostel sakhi kan da don ani ti kan soidu ani ten kan opposition lam atangin wai takin kan kaldik lo chuan min beidon ani ti kan hriat te khan lom om kan ti constructive criticism hi chu engla point kan welcome reng don ani tunba khan puhola huna khan private members bill ka thelu ta kha long takin min pass phuini tradition thadu mai ne kha opposition bill ania wanga thapo inol tlat rengle indan tlak deng te kha atrol lawa kha tiang tradition tha kha kan ruai to ro pui tak tatten min lo nu chi chuwang chuan tun tuma po hian he hau sung nge ale kan constituency kan en kol na po politic tak maya politic chemi manga in clear ran na nei vak ang te kha kan tum lo ani ten soile soinu meichia MLA history kan siam tam bertrum ani kha mai khani lawa pu speaker vote la kanen khan mi pa vote ain meiche vote atam dai ani ton truma khan so vain he sarkar thar hi kan rama meichia te vote awang lo piang ani ti ila aswal lowanga he sarkar thara a stakeholder lian tak chu kan meichia te hi anni chuwang chuan thei ngi lo thei kan ni lawa women commission te po kan han siam ve anga theyang to kin an tan na tho kan tum ani ten kan governor hian vote la athat em chan le ton truma mi an phur em chan kha chiang takin min rila kal phung thar le bana kai su sarkar change andwa wanga vote thatura phur takalocal aniti min rila the people of Mizoram spoke in loud and clear atini zoram mi pui te hia enge ando hi an chianga so ring taka nau chona ni atiani he sarkar thalo piang hi so wangin hopes aspirations and dreams mi pui te base na le malam hunan lo thlir lok na khang zong song tidik turin chung mi pui te base na ai o chuan helai in thuani ti kha min rila chuwang chuan kha kan riat reng tlan atul le don ani tin asoi jinga poi mo em chu budget hi he sarkar in bi pui ma athu tiam te di lo tling tur zong in Mizoram budget hi buat sai tur ani atiani budget session hi February kan nei hi budget buat sainan huna tot lutuka
tuna hian December ni somnia thelu tur ti ani a kan tum anga ni somnia thelu thelo department an point kan ngai na thiam don choni February thla session kan nei lovang i March thla a emo February thla top lama emo nei kan tum a chan chu he sarkar thar policy milin he budget thar hi lo chuak se budget kal phung thar nei la kan du awangin tuna kan minister ten office an lua tran chau ania an department theu an kai roi na tur ziakin road map vek an ni to a chu mi mil chuan an budget om theina turin hun tlem kan du a chu governor po hian aron ngai poimo ma chu mi commitment mil chuan budget heron siam turani ti asoya tina soi poimo chu budget hi a simple turani simplified ani turani common man te fiat thiam thei turin siam ni ro se tia hei poimo le a hei kumnga MLA Trump ka man ral po hian budget kal mang hi fiat kim tak hi hare mai ni a complicate lu to kan budget hi ko tran budget chu amole me sinot in compuya te vibels te tam tak kan pass veni budget a ting tlang pa le ka thiam lo ko tran upa palai an lo kala an the thiam vek kum lo kal le tura kan ko thanin sum kan huna nar tur an the vek kan man na tur an the hal vek ni a simple le me mani tinge sarkar ania wang ti taka a complicate hi ke ka thiam lova chuwang chuanin alo theilo te lo ni chuan ti ngai na aom lova amar chu thei ram chuan a simple thayang perin nan budget hi mi pui riat thiam turin department tinin ron bua sai thei se kan du khop maya chunga chuan central scheme ho thatak tak SMS 10% kan nei lo wang kan chan thina hi hei hi department tinin aom lo thei to na turin heng provision te ron ngai poimo turin kan du a tena be takin central sector schemes 100% funding hova hi hei heng ma kan choi ve angai lo wangin chutiang nei department te chuan khalam kharon hoina hle se kan du bok ani tin corruption chungchanga zero tolerance om don atia kan governorin thu chu thu ani maya thu hi chu tha hi kan ngai thanem to he house po atak hi kan du a chu wang chuan zo te chu tri or tiri la kan him mayanga thom kan thiang kan tlan chemai don lom tiri ngota kut ben khaom jani lo atu berin nge zo te chu tri or tirang eng tin nge an or tirang ti kha poimo chu wang zero tolerance om turian eng tin nge ti lai in system tho kha alo kal le thina chunga tan chuan general consent CBI ne na pek te ani a kan sarkar kalta khan lok ai tain CBI ne na pek arot pathum lai kan sarkar a thelu kan sarkarin alo dang chata pek kha phallo khani a keine ro chuan general consent kan pedona chu kan chief secretary po instruction ka peto a engma phalna mindil angai don lo an kuta thulut chu an investigate mai don ani tin monitoring committee hi kandin chho mai don kar le lama te kandin thei tongem ka khelo chu da chuan recognize party tin na tangin mi tangkai tur corruption huwa in an ayo puspi karonda turin kan som don ani chunga chuan kan ti ho don party sarkar kandin don lo mi pui sarkar kandin don awangin heta hianin kan ti ho vek don ani ko thanayo chuan an vai ni chuan tamlu tuk dona MPF ayo pakhat MKC ayo pakhat tiang chuan kan tianga NGO ayo tenen chuan kan rama project poimo zong an monitoranga kan ti ho don ani technical support kan mamodona chunga chuan quality control division te po du an man thein an disposal kan da dona tiang chuanin kan zawain kan rami kanen kol tlang don ani elai ke ni ruling mitlem te engma experience po nei lo ten kan ram kanen kol bil big kha atha kan ti lova kan ti ho dial tura kan ngai ani tin financial measures a hian hei
so kan na tok te lo pe ngal ni ro se kan han tia han tum ta ga chon lo pe ngal thai mai alo ni renga alo mong khop maya ama ro chu hei so kan na to ka po ka tron huat thu suwa anwai nung deu asa kan ti te sanctuary athok te old age pension kan ti te adong tlai an trang fo mai hi le he house apo au chua pu yan ngai thin kha aboi thak kan tia chu wang chuan department zong songin heng mi har sa lo tlem te hi Christmas dona a lo mulowan tron le se khadik kan ti lova ron ti sak thai fram ni seng kan duwa amaro chu department then khat expenditure sanction po la ron thelu lon oma finance department mo phurna ni lo kha finance department a tak mial pon la thelu lo tlat chuan ti ngai na om lova heng lo tlem zok ko sakhar sa zok te hi hun local zel tura po ron ngai poi mo turin kanin cha duwa ข้อไอ้กันรถลกอ่ะให้กันหุ่นไทมิ่งดาเลียริตากันmotion ที่กัน business ที่กันติดลังโลโดนน้ำเหนียงเอาเลยชุนสมรสเลยle po speaker lo me heta hian healthcare bill tang zat kan fria an khong ai thak ma a then te pe chu an bill chuak man lovin mual an liama trenam te poisa an puka ka bill alo thlen huna ka peng chen lo in tia bill thleng thei si lova puk tur po hreto lo tam tak anom ti kan fria hei kan ngai poi mo ma sa Bible se samli emiatan hian kan sanction ngal ani chu SEDP sum atang khan kan pe ni kan zep lo a thazok kan ti wo zona na man ngot ai zona thazok kan ti ten askim thazok hidwan mek ania chu nakina baje session lama te kan minister ten min la filfia tura ngai ila tlai thal le na tur po hi DRH da kan soi thina a thei lo oi su min ti thin baje po voi khan ma la pharvelo nia an du don soi lo min ti thin ni thum chung in DRH da hi kan ti lo tling ba alo thei na me mai vai bel se za som kan da nisina kan agriculture minister Soyang Khan kum thara za somnga a bultan nan kan da le phot dona kumina za som kan handa po hi kan man angai vak kan ring lo red kan puanga ngan leader of person khan lo chiang lo nge ni midang zok nge ni kan red puan kha zoram dung le wanga khang thlai thar pali te red kha kan au puina sa so thing te kha ke zia somnga ti ni a amaro chu khami ang re ta falna tur fiat lo chia khan sarkar chu kan lo chenon ani tu na hian kha ai sang khan an fal donin kan fria mani ko khoin anti dan thiam anga sarkar ret aya sanga falna lo fiat kha chuan an fal mayang ti chuan kan poisa da kha chu man angai lo the ni chu tiang ani te po chu kan be se via wa ma ro chu eng le khole kum ti ra tangin so thiang mun an walai tang khan a chebira songai nan khaldon ti security nen khan an thok dona kha dang lam em to ni chu tilom zia chu ani le maya sarkar ma sa po khanin NLPP sam tur kha kan sel ve vek tho khania kong sira balu le ra chop lak lo to zong den khan kan sel sak vek tilda khan man ve tho khamale chu wang chuan kan hroi tu te nung kan han zui ve ma ro chu kan man na chu thil thalama kan manga ten hemi chung changa hian kan soibel du chu work order hum to na thok to chuan an thok tlangang tu ma ti boy lo tur kan tia ala thok lo na ka chu stay tur kan tia chu te chung chuan sarkar thar pian to nu ate thok to angalan tumin
kong sira balu tlem lo chung lui tral ten om ti kan hrian ni heng mi te hian eng tik nia tang nge na an tho tran ti an khuwa ten an hrelu tu chu wangin khatianga sarkar thu pek oil lo valo che te khachu anin seng thlon palang ti ka lo pui khop mai dik tak chuanin heng contract rang hi bikin saski te po dan lo pek ve kan restricted tender mang ve ka pek kan cancel ve vek po ni la thiamom tak kan ni karing pu speaker chuti sung chuan kan ti du lo ani tin resource mobilization a hian manpower assessment te kan ti na sadona ta hian aikal le money post lo om te a justification nen January tharal ma CMO wa Chief Minister Officer on thelu vek turin instruction pek an ni to justification kan photel na chan chu ai kal thailo om veni post lo om te po lo thailo om veni amaro chu ati tlem thayang ti kan ringa chuwang chuan ali san nei photela kan ti a tin department a hian asset pan tangkai reng lo a oma khatiang chi kha hey Chief Minister Bangla te po kan bel chianga oxygen concentrator lo om treu ringot mai ni ke nin kan bel tan kan thalel ngoi ya so ti lain TV pali ama chiali ani boxia khum te la chu angai rin tur kan te min lo khiat thiam kama mo khom mai pu speaker han mut na chi rual na lo dam lo te po arim chelu tuk khang khachu atru khachu kan han le thar ve nual ania wifi thangin lak ania wifi po kan nei lo wa chu kan ro chung dan hi ani so wang chuan khang ta khang te this investment te kan ngai to dona so southern campus te po kan kuta om don me chuan engma kan ti thelo state finance tur chuan kan thelo kan thlin lo ZMC te po hi kan airport te thleng hian disinvest tur ani don MT te heniai mi thiam ten anon ngai to chuak nga austerity measures kan soina sa a kan facility kan ti tlema kan ria ten kan hlole electric bill kan ti sang don lo ti po kan puang to pathian le mi pui ma kan thutia mani kan zom nge yang tin electric bill hi bat kan tum ve to lo mi pui nan bangai lo sarkar lo bat je hi atrul lo kan ba a surcharge nen frem na a interest nen kan ti sia a surcharge ngot po viable se za chuang te kan soi ni a bill ni lo pek lai awang frem nei a hek atlaran zong hian kan tal na se em ni a huna kan pek chuanin rebate min petheya abila etlem ngai dam na nen ani thunga poisa kan save ani chuwang chuanin kan seng tho dona pek le tho tur a tam jok apung ne na pek le tho ai chuan pung nei lova bila etlem pek the ani chung zela hian any sarkar chuan electric bill kan peza zat don tisuan poisa po in to del kan je om chho thei zelang ti kan in ring ani tiang chuan kan tianga tin electric tui ren turin mi puite kan in nge na kan en non lai duwa abik takin ke ni ho sarkar a free dong thei te hian a free kan don mai awangin tuite eng te hi kan ren lo tur ani lo kan nu pui fanau te poi zir tir munang u ren angai engkim le khapuan te po he phek le lam jiak lo suman tang kai tur hei pu speaker ka kaman lai po he ale lam jiak ve kan ni karon ken ni so wang suan engkim a hian kan in ren tur ani a administrative reform te kan be chonga kan member te na an suyang khan file tracking device te po ti chauzel kan tuma ti chuan simplification te po kha la ti chauzel kan tum ani tin zu le drugs hei PPP me thoda kalpui kan tuma excise act te po siam that ngai kan fria tuna chuan kan NGO te khotlang then fai du tu te engma legal right anei lo wangin min case an siam chuan alungin tang jok tura an tangtlat khati zongin zu le drugs si kan ti re theilo wang chu wangin dan atanga tran angaya publica zurui
kan ngai thei don lo he sarkar hian chung te ti thaba thin zurui te po kan ma tel vek don chu wang chuan ei ru te le publica zurui te thlawang tu mani hau to lo wang bu abik taken ke ni ai chuan kan in zir tir ngun boka kan kal khom na reng renga hian tiang hi kan om mang to lo ani alo in zir tir thei khop mai kan mel lan na ni wan tlang ma kher kher kan roi thin hi zuan in le in lo chu kan soi pha kan ni lo animal right ani ten soi from tak chu kan main minako son kan main secretary ta son pu speaker drugs le zu an zuar thin an tiani ei fellow katia CCTV pakhat ma function lova chu chief secretary ka fil to a CCTV so rang thayang perin kan repair anga police in duty room an nei lova duty room kan ngai tu anga so ta tang chuan CCTV so an monitor anga gate atam sia duty and claim sia anen call zolo ani so wangin heng kan office chung le zela rui hlovina min chim hi adik lo kan ti a so wang chuan kan lo chena deuh ani point pui te fiat thiam na kan ngen ani ten Mizoram Right to Public Service Act 2015 hi hei kum tam aliam to kan pass ve thangota kan mang le silo tuna hian department tin mang tran turin instruction ziakin kan pe mek ani biometric attendance te po cabinet meeting in man hal tur atiamar chu office dong so kan mang thri don lo abul tran nan secretariat atangson tran turin nga kan la to ani a chu kan han kaldan tlang pui ani ato pera chuan pu speaker kan governor ina atu soi hi theng hil lo ila overnight change om thailo zan khathil thua heng zong zong kalphung thar hi atheng thailo ani chuwang chuan kum khato in song henan year of consolidation a kan mamo don tia soi hi fereng ilangin thei top kan suat tlang anga kan din munte kan han so nget ve fret anga thatlam kan panzel tura ngai ila tin kanem KHC Mizoram Kokran ruai tu committee ten mani Kokran theva kan ramta na sual thu pachoi trong trai nei ten ron rel ni in kan lo ria alom ong khop maya sual nei lo kanom lova thu pachoi ngai lo tu ma kanom lova sarkar thara hian pathian hena po athara in lana kan sual thu pha te choya ngai dam dila malama thazo ka kan ram akal theina tura min tong trai pui thau turin mi pui te po nang ma kal tlangin kan ngen ani e kalome